Te whakahe te toihau o te uepu o whakahata Māori a Georgina Te Heuheu I ngā heitara kōrero a te kaiarahi I a mana Ipurangi a rā a Hone Harawira. E kia ke rā ia kei te poroa ngā tūranga mahi maha I roto I ngā hōtaka pūrongo kōrero a whakahata Māori. No te ahiahi nei I takatū ake ai a Te Heuheu ki mua I te hunga pāpāho. I reira a Irena Smith. Irena, e aha ke ana te aha ki whakahata Māori, e hoa? Oe ai kia Georgina Te Heuheu kei te whakahautia te tari kawe kōrero a whakaata Māori. Kua toru marama te poari e whiriwhirihi ana I nei whakarere kētanga. Hei anga whakamua. Aha kua ngā whakapai kei te tautoko tonu ngā hōtaka a te Kaya me Native Affairs. Anei tāna ki te hunga pāpāho I nā tata nei. Native Affairs and Te Kaya are two of our flagship programs, and they're not under threat at all in any proposals going forward. Irena, he ai kia Hone Harawira, rua te kau mā rima ngā tūranga mahi ka poroa, he tika rā nei tērā kōrero ana. O I whakahengia e te Heuheu tērā kōrero, engari e harai te mea I ki ia kaore he tūranga mahi ka poroa. Ki te whakamutua ngā mahi a ētahi hei tāna he iti ake I te rua te kau mā rima e kōrero hia nei e Harawira. Ko te reo Māori te kaupapa matua a whakaata Māori, hei tā Heuheu koira te aronga matua. Keep faith with New Zealand audiences, particularly Māori, and changes that will better able us to fulfil our statutory function, which is a revitalisation of te reo. Okay. No other organisation has a function like that. We do, and we embrace it, but it's a challenge. Nō reira Irena, pātai whakamutunga ki a koe, hei a hea ka puta mai ngā whakatau whakamutunga mō e nei whakahoutanga I a whakahata Māori. O ko te tikanga ka pānui tia mai e rātou ngā whakahoutanga ki ngā kaimahi I tēnei wiki tonu. He oe ko whakatārewa hia tērā, kei te haere tonu ngā kōrero me ngā minita whakahaere a Peter Sharples, Rawa ko Bill English, tai atu hoki ki te pūtahi pāho. Scotty. Irena Smith I te whakanui ātara, tēnā koe I e nā whakamārama.